me de ne hoahoa me ho nyame hira no me fra no me nya no na me ye oduru ma no ti me ye oduru ne ma no na o send a picture bi se menhwe se ono anti me hwe na ye abaye ya ampa se odini case no eko mama efio na mama efio mama advice be bre kwan ya me fa so me handle sai issue mama etizen nyame adoma me ho ukọ mama efio ho no ye ma wo letter koma ukuma ni titim me pa jo debi ukọ mama efio ho no se woni wo ya arrangement senka enra no ko dweso dofsu na ko maame no no ne nkasa na ono ma nkosi amasaman dofsu maame ne so na enkochi uku no meboa me pa jo nti enra na mama efi hwe wanim ono wabuku appointment wo hwe wanim se wo beba ade no anko na asade case ni ba ma mpa jo enye se bia na mi mantie de o kan me ko anopa no me ko tu ni producer na madika ya friend no be 3 times me nya no enti time of me call no and no 2 hours time na my friend 2 hours ni ba na me friend no wa amfa na me so me huni say kwan wa mintimi free kwa my home ma enko bio me nya transport tie ne meba madam funa mi stay no na ma metimi asori anopa akọ timi kodru ye na me hu no na me si o obisa me kwan so na me bo amane se ma ba ha no but minti bibia intimi ye follow up said be ya obi abehu se mani abre e wode atome no na me ko me ye me kan sa chere nti me kan no si o me kunu eye difficult na omo friend no ensema o keka chere omo no omu ni se oniminyansa se ne obi a like na adwen a o chere no eno ana eye best e was obi ati enti ma menye menjai case na chidie na me fight for my life me go on with life and I'm see there be me because me bibia woni ho enye nkra na entade a me shempo no obi na provide bi mame enti me de na ma be no ma wadwa in fact di for my if kra ka sen kenye se me ye show yo no so ye show anka me friend on phone kra e wo me show you so ba me so metim no so etim bra no Oma uskanya ejuma meskana nshi ma ebi nsi da oma uskada da bidda obi e shop before me de ne be bedru hanu no ye oma ye bi e shop me start me business bia no abo atu egu me e madwin say yakoye fie intimeton nsu a new site oma mi ja nsu ni ton oma ye tu down tank wo fie si e din so begum bi kwa akra nso hu odin ti edru drying amanfo beto ono asizi mi se mo obi amafie ho enti na mahu se ompese mia meya mia madwuma e no se yenton spare parts no na me nso me ka se me nsu abida me ni idea bia ho e no so ye mechanic nti ono abekere me nti mesua ti me fa ne say school e na me se mate why adwuma ura bank pay me pa chawan ase yese ono usuku kakra uko enti na ase watitwi no so am wa no ati bi nti no ase be ma no wase opese o kire no wo sopu bi sei ma mpa cho de bi sei die pa na wo de aye wo de na wo hwehwe ma de me hwehwa ni se wa mama nya mi amadwu because yesi be ma no we no kre omuade ofre na obekeka fun ti na ma efe no yesi yemfa no famra kwan so enti nkabra no ma wonkosi adweso dofsu paninu so boni di kire so wudru ha kono office sama ma efe person ne kasa kama amini be frema ma efe na adweso dofsu no ama no ama saban dofsu maame so number ni amu akosi ono so so ni akosave papa no abem wanko na wo san ba ede ba ha eti Fatima futu a metimi di ama woni se yadwuma na ayeye no ewom se ede mra na yadwuma na asem ne free baabi na kowie baabi nso the way no mo ka no se woni ema e woni ho se woni ema ni ho asem no mama efi baabi o ende ye me pese o ma ne toaso ana mperesa mampa cho de arenti mampa cho enye bibia bet mi hu ni se me baaye no reception obia ne ebia no sebe ade ho ko mo hwe ma da bi obia anhwe me bet asem na producer ne kan me rewo producer asem de enyo no no ye host
producer for ne de udi obi no achi a wo house police station one producer for no house enti nye producer sem maame no no host ade na nra no ono quite disappointed a wo twen wo enti me pesa wo sa ko hu maame no na de besi no ana ampensa mampa cho me so me sama me fe asem a wadi a ensi ye de because apart from ahani enhira no hibiem na wodi akọ me nko baby ama janante no na ti asem na maame ne kan na ye nyina me ne mama efi ye mmoa me wi a mesane na kasa na mabusa ne se senti ye den ono advice odi be ma me nam de be ye adwuma wate ma isrew nyabotre wo ma ne yesen acha mo ye mi ntesi a wa he hwan na ehwe nkra no odi made a bet na fie en wo hwe ne ma no de bone nko na wo ye ma me nye ni bibia wo se me makọ wo ama na boka wako wama ukunso fulani mpacho onu edeni da komba wa boka se de na menti ase no I don't know adai wo ba na se de ofim no ebema mpacho na oni ba bema me o ba bema o na fe di adea ma I don't know minim osim ohumia de ohunu ana spiritual issue bi abem sha na kuma no ohumia obekumi okache me se onstro nsanwam because of unti your friend is saying bema Fati menko on trainer yenye show ni na me am friend privately me pese ye de ne beba ahomaso because nipa eso erudu sa we ya na odidi watem no ye me so me friend na mintie why Fati jaiso jai wati when abran how do you find bra man ka say a producers no mo adwene nyenchen she say e ma me fun obi ene wo beji abran panso agi blue and white said you okoda nyame ase producers for no me social programs de bebre o ma bodam o se munimu a bebre o ma adwene nye ene yakofo ma ene wo mu ye adwuma abodam fo fa etimu amodi asem ne ba no se mo anya botra wo eyin sempi ya dom no pokwa bena e ka ne nkude bia na jatom ai so boa pokwa bena oboa de tua ne to se tini hello Ibrahim hello Ibrahim hello Ibrahim ojina sunsu mpacho safo mo me line ne maye ne pokwa bra ka ne nkode bia na obi ni peku wona na mase ai wo kajagum ai don some kase pa ne ti show you hello Ibrahim. Oh. Hello Ibrahim. Abrampa, wo de mun yenya na mama intwaso. Na yiwi me friend wo dem. Fati? Yes, ma'am. Mensu, man adi say. Actually 8 months. Kaya dia ochina kamenya ho a kamema me ame no be koma me fi ho. Na ye hu kwan e be fa so. Ati? Me pachi. Me pese as case sabi me ma me panimu wo dia wo nwie ye me na minim enchen no na me be gine gangaria e ba be di ye di wo machi kakrakra enti me pese me ni nyina ye kabom na ye hwe kwampa ye do be fa so ati jaisu na ba ese na edidie mu ni ne mamutie achom chiriba ne hwem wa chiriba no bibia be fa ati ompewa mema nyena men pebia mam school fees so ne tia pe ana me de oba na ope e won se won ne kura fata me de ne be mam anka wa aboa o kakrakra ye ensan try ne me hwe on se mam wasere ati bibia nsunya me mwanya no Ibrahim
omfa yentwa so meze champon 2 minutes 1 minute 1 minute yenkola yinyemra wo na munyemfre papa wo he no enyese ya de we enkwanhia dɔɔso na ya na yewo awade mu nso enkwanhia sabi nyene obi pɛ na wonya wafa okay hello Ibrahim. Hello. I school fees munyai why? You do a chai tam. Metu kao Ibrahim. Yo mami. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Pachona hu te say. Already adum na unzo. Me so me hu ye pa. Woman now wo Israel FM no mama efi. Oh, okay. Andra, I'm the wife. Unim Fatima Isaka. Yeah. I'm so the case be called Hona. Yan can we crown or sound so the breme. It's me the assembly to us mean to me and to us. I guess I'm to be free, my many ho. It's me, my many shooting come over brain, semi advice Fatty. Now, what I will Miami the passer when you're daja only make us say. Say o se ne niema nyina waje nkwala no si hu nani musua ubeku no okay enti ye me nwanwa kakra wada woro my dear na asi Brian me pa so bet mama ni o kan ye Matias ye kakra o se wo si hu nani mu a na bibia ne se ku no enti because of anu nti unsuro nsawam waje nkwala no wafa maid ne niema nyina akra waje enti okay enu ti anode aba ye pasumdwe ama na wada wo yo me da se nanka mpese me kasa too much because asemo ya ka ya ko hu legal aid imam for odima banshira ana ne odi abai but respect am de mam ntina aya na me pese me dasi pa nyamishira Ibrahim dasi what you say because seriously assembly a sebi anya se kan yedika ye do anu ya na eka no correct ema eyeye me yen se wo se me hu na na me buo fo se me pese ni kunu me yen o tuo ya me worry 10 years ago mo bi san se me de me san kura Canada oba we me mo da me yo bi ada na wo hu mi a ana se me ku for what ni wo mo nyina ne se wo se maje wo ma me nje wo ma wo enkwala ni me ni mi enu nyina ma no me ntimi nje wo mo what you say problem about me ni untem me ba ya me hu se asisa won e ma hokọ ma me ho me asem my explain what you say na hokọ ma me ho me pa man fo mo be se ko ho ko bi sa ye so aba na ade na ne wo me nyina ne se me yire me ne nya ntokwa wo fi o ka kire me se o yare da hospital no ma me pa se wutie me ye ni ti o pa Ibrahim o si me pese minye de minkuno o asemo na me yiri no sebi mitimi nka asemo anye enokure mfanto so e bia ye kan nyina o kina obesa betena ha wo o me kire we o ya me wife yenya awade wo se me pese minku ntina me de ko da hospital nyina na me bompa ye se na me mi ge obi awo ashalaja ami ko fa ge ne bane mra metena ha you see oh there's some allegation there. Mesu mi oba kura me na wo imi ashalaja wo bi antimi fa ne sense ne bokura nka etura me se kura nso ye ne de wo twekula ba cha wo se wo ya kura sam so ye ne de wo twekura bi sei antimi mi nimba bi a wonim so ko fa sa information we nyina ba na de me ya ne se o masia me masino me ma me no o ne me kire wi enti senka wo ba no ba ne anaso be kan sem bi kire wa anamo wo se wo tumi se wo fre na kamini mu mi enu nyina ya class ni asiesie de baby because so ba asiesie yi na se bi da to asiesie ya o ma mi professor se me na ma ya because I pay through ma mi enu mu se sika na me de ma ne ba no se ma ye bi wo sika no so a sa audio na won ho ntia am kan chan se audio na obobo no mo sa audio o na ye recording na o de send me now for sa audio no won ho ntia kan chan se won bona mu ntie sebi nso aso anso mi mu sebi ye kasa sei oh semi sika me dia ma wo ba no se wa ye bibi wo sika no so a ye be ni ho
After we 7 year kind of one can you to me a man here me ya. Me really do one more than 3 months e jan kwala ni nyina gu mi so how. Me na mi so na no pa ye dia ne jare o mu di o ma ko school ye bibia di o. Ti mi o ho asem susu ye no ma me. Me ko re ne papa kuma e wo onongo. And I'm catching papa and say, Papa, I say, my sim in the eating to me, any dear Marcia Kenny. And to say, Yantanasi and Cassamon, I know the Amama Fatiabaha, because one of the Puna, no mammy before being responsible. But Papa, no, she said, the banner may be grandchildren, to society. One want to mean cabbages and the banner by the other bonamania. No, but Papa, born was only credit. Me money, me send me credit, no friend of Bano. And I'm sending Papa any credit. And our friend Bano, a man about Ponongo. And a papa friend, me say, oh, Nibanaba, name one person of bank cry. Near Babette nothing near Castle, no transportation to me, no Muska. And I'm saying no problem. And I'm saying, Sikadi go me get it. One I am a hero, and I'm saying, Sikadi go me here phone to say. Sikana Masani, Ediamo, no, I'm here friend, or the cow MTN. I didn't think I'm the best any a man can't channel. And I'm saying, Ibrahim. And it say, we awali and magunu cry. Enti, me patrol me ba, enti obeti mi abefiana. Okay. And I'm saying this kind of the mommy wife, another money. After me, no be your phone with you, can't be our mobile. 2 days in Matthew Monka, and I'm fair for Papa. 2 days in the 2 Monka, what's it? Oh, we see me scam my Sikana, send to come out, Bano. What's in the Bano Swan country and to assess and a Chicona Mamma? You see, Madam Palaya, your Kumo, maybe I'm flow from society. My boy, you need to be Kalani Nabaha, the young Kalani coffee. Me kwa na mababa jion because of ya can say school na omukonenti me ran fi mi want to na kwa fi wonum class for baba hwe nkwala na ni mfo 2 days and some me sade nkwala you free what the buy and this how to buy me see kwan me tell the matter blacklist me frɛ wa enko the different life frɛ na wo fa na wo sade no so asa blacklist say am me o dey for me enti ya ji wo na ofun sesi ani e frɛ ku ebeko also a blacklist no Fati na fe wo se oboy anya no prayer Fati there be me dream say bia wo se wo ba kono ngwa se me no wo se be man say audios na oye bre me no wo se wo no wo se wa blacklist ni ti wo frɛ wo another like wa fra wat ni ka wakati ma da bia nya me ko mfa obi ala ife Ibrahim e friend na me pick no se be Fati working hard to wa fa kwa sitria Ibrahim way Ibrahim yo mate Ibrahim e pacho sawo akra ma e pacho betimi abekumase oh da be impacho pacho nkamande Monday one pacho ai problem bi ani Monday na Mr. Ibrahim said wenya obuot amame no onyankopon Allah won hira wate na juada bra na yentrance na bibia anya kama why amen enti producer be ko so na wa communicate why na me hira wo yo yes we hira wo na me si wamla na wo so ho na dey oba ne so mpe ma da bia nya onu nti na me yes a won so asa wo no wa pese yo fulani asanti bia wa no ate abrochu bia da yo mate sister mama mate Fati me da se tudie mi wi am ni mama efi be kasa na enkwan a e be fa so amande no bla no be ba why enti se de obetimi akọ me da se bebre